Tahono gededa ba mangando ita. Ya faluka ami vai bua dedezo aya ita Yesus Kristo. Bafa umasi lo walangi ama. Bafa abu sagehani amunio. Yadoku. Tarau malilo walangi sito bali beruhu da bazi makande. Ihale murui bazura habakuki fazadua. Ibarutai nga wasi Sara o feta nga wasi Eva. Daw baso kuda batatahoga takonodongo imane niya. Bamay do banaha wanaro kugu. May do bahati andre. Baba magi ena urongo hadia huhunia kugu. Bahadia niwa kugu. Baba ngadugu andre. Baite maligu Yehova imane kugu. Tane bazura gangilata ande. Hauga wanura bagara wanura. Ena ele afuhe bombaso ya iya. Mugasana wa alua gangilata ande. Baause iya baba alua. Banote ngafaya. No mugasa iya. Badana mane le esa zile itere. Le zile alua. Hiza no si soho kada dunia lebahat tudo sadolo basatulo tudo baba ba matinia auri iya juhu mangandoida. Yehova lo walangima yai daro malimo ande ibenaga mangrenusi amwalado ko maghiha mande sangat tua yaga. Bada Yesu mano niyan rema babadegyan ni amuniku. Iyado ko. Amay na niyo masya batizo at Yesus Kristo. Tanda sibay ko sa wagulu kaluwalangi. Yaya babaw masinya kuda bazino falupa ya itafefu. Irege bangaluo niya muli niya bazimakande ubawa dududa pabe amoy panomo luwalangi. Babanuno babamulakumi tuiniya. Tuimi kuda bazimakande ya dauno Trinitatis. Ma lowalangi samusatelu, lowalangi ama, ono baiheha. Tifaudu badaroma lilowalangi bazino tabaso kuda bazimakande. Yaya dauno idunaduna kuda badaene he iwisa genoninia habakuki badae. Baba maeleo gamuata dauno Gizraeli mefuna dae bahkan sogay ne dumadumania baba aurida ya itasamati manema uhu ande. Anda waite malidas to balitoy badaro malilowalangi bazino tabaso ko da bazino ande yaya dauno tano badudu. Ama ina niyo masya badizo aya taro mali ande sambua ibehoda dumaduma badaine bahwa he iwisa ya ita zino banuania ena uso wanane badu. Fefu daru malilowalangi sino tefa ema kuda. Bahkan iyo tarai ya Hemose da efona ifa ema goroisania bandonu Gizrael. Ena eso wanane badudu ena uguineso ya wamalua bawa aurisiero mau. Mefanane badudu ande ama ina wasambua fangatua fangarowa mati bakulo walangi iya hana. Topali duma topali sulu balalada tafatou ia baba awida balalada siya. Anda waite malida sito balitu ko badaro malilowalangi ande. Yaya daw no. Auri ni hasatulo bere wamatinia. Auri ni hasatulo bere wamatinia Sarah.
ena fonondongo hadia ni wa enia. Dahil ni onia babaw satu sisara ande amaina bawa ena fonondongo hadia ni wa enia. Fefu daro malilo walangi sino tarong hana bataila tatane badududa na lehadai famondongo amaina. Maka hal daw no do hati falemba badududa. Leta aurifagi. Tetapi taromalinia kata bazi makande iwo kata badai ina fonondongo hadiani oni. Notabaso da megene bangawa si Sara imane bada ini bahwa da moido banaha wanuno hegu moido bahati andre baba magi ena urongo hadia huonia hegu bahadia ni wonia hegu bawa ngadugu imane badai amaina bahwa ena urongo hadia huonia hegu ya mefamondongo ande amaina satu hal yang penting ya hegu faesoga ngomuloa hadia pertemuan na lehadai ta fonondrongo badalno maka hula zila singa ita la sofumana soroyomo da hadia ni faema ya tetapi nano tarongo nano tabember dalingada maka hal dauno taila tabagikan ya bani habu bisa tera mana daro malinia bazino ifa emaku da badai he iwis sa ita bawa mundundrongo bawa ne maki beba dududa kira gitu bali fa aurida iya dua mana itu omege aurini hasatulu berwa matinia dua ena hauge wanura ba au habumbas na si dua da mege imane wangumag badai baite maligu Yehova imane hegu tane bazura gangilata ande hauge wanura bagara wanura ena afuhe bombaso ya iya amaina ni umasya badai zoaya si mana bawa satu si dua ande ibotoki si baik badudu da bahwa imane badai ena hauge wanura ba au habumbaso ya iya ya artinya bahwa fehededa amwatada sumanukuda ya bahwa aurida si Roma ke amaina tahu ke Bali tafaburu ya letabe hal yang mudah ya justru kalau itana ini hal-hal yang sulit ya tetapi iwang ke badai amaina bahwa badaro malinia ande ena auriniha berwamatinia ya iya dauno ena hauge wanura ba au habumbas ya sohi wanura sohi wa maema pasohi ge ba mundu si mana daro malilongolangi amain taila tawa dengan bahasa kasih mungkin orang lain bisa mendengarnya dengan baik. Kalau sinui wakuda babo satu si dua ande amain telu di mana itu omege aurini hasatulu berwamatinia telu ena dana ba ituru zino iwa ngabua telu daw ba efa amaina iwa ke dasay badai mege bahwa mugas sanawa alua gangilata anda also iya wa alua banu tenga faya mugas sa iya badena manu le usa zilo ituru le zilo alua badai amaina babaw satu si telu ande iwa heda badai ibutuhkan heda kesabaran fanetena ya iwa badai dena mana bahkan lezile alua ya
metaro malilo walangi, iya dan amin. Ya. Alua bazino ifakoy lo walangi baba auri jamusan. Mungkin abo dani hagulidano. Ya mungkin tawal tibay. Tetapi bagi Tuhan tiada mustahil. Ya. Naifazawa ita. Nayorifi ita maina. Lesitola manahaya iya daw. Hana. Iwa megi mga buwas iteluan de. Badana dana manes. Lezile itere. Balezile alua. Alua sino ifakoy lo walangi baba urin. Asala sukuda wanitun. Rodo duda. Aroba matida kunia. Amaina nyo masyo baday zuaya. Daro malilo walangi bazinotang irelusi bazimukane. Nasoge da wanituna. Nasoge da wa aroba mati. Maka badao te fauwe. Fefu za mati kunia. Fefu sinobanuani hana. Rodo de baba mati. Ba ifalua lo walangi. Sino ifakui baba orida zamusana. Amaina niyo masya baday zuaya. Badaromali ande da hauga ta ang renusi baba orida. Wisa ita. Ta aurifaga daromali lo walangi. Ta bembor dalingada baba monondong. Ta fonahia ya badudada. Irege badano to bali hobu-hobunia baba orida ya ita zamusana. Yaduhu mangando ita. Sa wagalo tuwa Yesu wa masihuma. Badaro malimo ande bazino fazawahum. Tanaga badaduma. Irege to bali faurima maurifaga ya baba aurima siroma. Bado Yesu mano niyan rema babadagyan ya muni. Yaduhu.